دولتا تركيا فاشست اف تجريدا سر برتي ولو جران كرن واشكنجه كرن دخازن ما وكرد سروك ما قطب كن لين كار ما قطب برجو ام سر فكر وفلسفه ريبر ابو امرابونه وامي شبداري رياس سروك ابو بنجي ودبينه سركفتن الباكور ورشلات سوريا جي دردكهفه ودبينه قوات ماني قساده يبقى يبجا بتقيسي سركفتنا شي دكن والهمبري داغر كريا داعش جي دركاتنج برفيك اردوغان دخوازه انه ما بشكنينه چا دکه شدت سر سروکاتی آسه دکه او تجرید سر سروک گراند دکش بو امجی اراده ما بشکه اراده ما بشکنینه اجبو امج دو و ریو و فلسفه وگرن لی امجر دبیجن نکاره برگو ام شبداری ریا سروک آپون برگو فکر و رمانی ریبر آپو دما درکت شبو چی چارس کرنا چی پرسکری که جهان ده بود تغییر رجلات ناوین ده بود شبو چارس سر بده لدولة عثماني وأردوغان دبينا ذا خطر كي سر إنسانية سر عدالة يدمشين شبر بها هر درة عزلات خرد به عزلات شيء دكي وتخازي برنج كيدين يعني أفكر رماني ريبر أبو توجيهات ريبر أبو نجي ملتي رجلات ناوين تغيير يعني في دمهانة ده دي تياري كردي يعني هردو نزيك هاتن ووحدات شبه يكيتيك شبه وجهان تغيير قوي عالمي تغيير ما قداري دكن يعني روجافا قداري دكن شبر بها هاي شو توجيهات الشريفر أبو دركذا ناهلين بجيفرش بو دائما أف مشاكل حلنا به شار سرنا به يعني أف يكيتيها كردا برهفدود ناي خانة و جروجا کو ریبر آپو دست به فلسفه ریوبریا ام بیجن نتاوا دموکراتیک کر ریوبریا کی خواسر گو بده آوا کرن فکر کی مروواتی هف باش بده آوا کرن فکر کی آزاد بده آوا کرن جروجا کو دست به آوابونا آزادی مروواهی کر و دم دولت لهمبری فکر ریبر آپو درکتن دجمن ایدی قبول نکردن جخواره یعنی ریبر آپو چاوا جواکه کی آزاد بکی چاوا آزادی جواکه کی ربا آفرینه جبوه جی جوه دمه هانه ده یعنی تجرید و تندی ام بیجن شدت لسر ریبر آپو هات گریدان حتی رو جایی رو جی لی اما فیدا خواه نینه یعنی هر کو چه قاصد خازن بش دینن یعنی ریبر آپو فکری ویت نبکن ریبر آپو بیجن يعني خطاوي خطا كو براستي دمشينه تشوت بكن لنكارن جبركو ربر ابو فلسفيه فكر مروفاتيه